Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awalan bila bidayah wa akhiran bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sining atamatapakna pengallahu subhanahu wa ta'ala to syukur maraja lauri sisi arajangan na pengallahu subhanahu wa ta'ala rigaw angkata na wiring adisi-disingang na niya sunga malampi salawa na niya mapasalama tanreal lupewi kiringangi lauri ali malabbi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinina tumatwa malabiku sulah-surah malabiku angkeria masewir pengallahu subhanahu wa ta'ala. Judul yang diberikan oleh panitia pada malam hari ini yanaritu sara asana pakasiya sempajange nania rokor-rokona sempajangnya sitonganna narekomelo itatta ye persoalan ini namo sulang itatta deto panulis selesai. Tapi mudah-mudahan ia waktu cinampa insyaallah mudah-mudahan ya angka barakat na wiringi pengallah taala. Pengajian tetap ka oko Masjid Al Amin masalah fikih 2 tahun setengah depa na selesai yero masalahna ro perkarana ape pacingangi sara asana si bawa rokon-rokonna aga je sitonganna riasa sara asah aga to riasa rokong magi nang kayasa sara asah magi nang kayasa rokong padahal ye komelo irita betuanganna pada mutoi maka dia kode gaga selesai dinna pole ia ria sengi sara asa nan nia selesai dinna pole ia sengi rokong batali pakasiya sempajange naya kia aga pale perbedaanna sara asa nan nia rokonna sempajange iena biasa secara garis besarna bawang maka dia ko sara asa angkamu lalang de na ipugau angkamu lalang asa sempajange de na ipugau iko sara asa padahal maka dia iko de gaga ye sara na de na asa sempajang ye to si korokong de gagalalang de na ipugau de gagalala de na ipugau narik korokong ya de gaga pasilianna narik korokong sining toma-toma malabiku sura-sura malabiku yang keria masewir pengallahu subhanahu wa ta'ala launi me to tama ta cedi pasalanna sara asana sempajange agaya sesara asana sempajange sarakna na asa sempajange kega na nomor sidi sara asana sempajange agama asal lengangi seleki ya dena wadingi ya tania selengi mas sempajang narikong katania seleng de pana baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naluru kacio-cio kacuru-curu mas sempajang majepu sempajang nadik nasai. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nigi tahu pogau amala soleh pole rioroanewe nania makun rewe riga angkana matappa iripong Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Angkai ipakasingiwi ato tongal linona. Yan naro nomor sidi selangi. Ya. Nomor 2, taharatu minal hadasi, mapacingi pole ricare ihadasai. Ya. Baik adas kecile maupun riadas malupoe. Ya. Purki mak jene, ya. Dena angkama mas sempajang, matangangi mas sempajang. Allahu Akbar. Tapang ka suara atuning kelinga. Batali sempajata. Maka deki cek dek mi ustaz batal. Ya. Cek dek mega batali. Ya. Mesti loki mak jene. Iyana jene risese na sempajange manca jiwaji. Upakolingi pemang. Iya jene risese na sempajange manca jiwaji. De na asa sempajanna tau mas sempajange nariko de gaga jene na berarti jene mancaji mancaji bu mancaji wajib naya kia de naya mananna sempajange de na tungka sempajange na wajikan ngi mak jene kada ni pae malah selalu kisah dipikiri ke pastas ya. Makanya aku pikir ke ya pakolingi memang de na sesempajange nariko de gaga jene berarti ero jene manca jiwaji oko sempajange na yakia de na yamanan na sempajange na wajikan mas jene aga benana pa ustaz ye ko ero melo ipake kaidana makada sinin na sempajange na wajikan mak jene mandrasa ki idi magi wakada mandrasa pak bu manyamamo nariko sempaja perlu subuh, loro, asra, mangaribi, isya. Magani nariko tomat tarawih. Ina pura nama sempajang pura ni mak biresel lepo imang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makam perumahan kasi masih seliwa majene. Nasaba iro milih pakai kaidana makada iya mananna sempajangi na wajikangi majene. Aga bedana salama deto nak dusaki jeneta salama deto na marusak jeneta salama deto na batal jeneta wadimo sedi jene 10 sempajang ipapole bahkan wading jene sempajang isata wading ipake mataru jene sempajang subuh wading yang pati ulemui dia tata ulemui pertangkang dia nang kena batal wading Pak Bu angka anak santirku ya luar biasa yero jenne isana ro si sambu si bawa jenne subunah maka dekat luar biasa lah deki idi nak ya na bawa si ponga ka tahu de nang kawako tu de nang kana si sambung yero jenne isaku si bawa jenne subuku dan akade tenian ina rustas maka di anggotana mati api ro anggotana si kamarakna kebetulan si kamar si pondok maka de mata na si sambu jenni na pa ustaz ia panas sempajang isa ko tatte apa subuh au dak ku jago mi matoi sinin na toma malabi ku yang keri masir pengalatala. Jadi ipahan ni nang iwerik kadeh. Ipahan ni
Nomor 3 taharatu minal habas, mapacingi pole ricari-pacari-paya. Namo wajaju baru yalli silalona ibuka Palestina nariko nakanne najis batal sempajata. Namo sejadak baru yalli nape ibukana nakiri pole tanah marajahe di tanah Makkah tanah Madinah nabawa bali bolata pole umrah nako nakanne ni najis batal ni sempajata. Mesti makanjai mapacingi pakeyangi yang kei pake makasiwiang mapacitoi onrongi yang kei pake makasiwiang maka na panna korosala sidin naro maka batali sempajata. Nomor 3 nomor 4 nomor sidin nangi seleki. Nomor 2 mapaciki pole ri hadas kecilen dan ni hadas besare. Ya. Nomor 3 mapaciki pole ri cari-pacari pae. Nomor 4 mutama pi watunna sempajange. Anjakam manapai tate 10 siddi. Mau se ni magina mau se melo ni masempaja de panu ni masigi maka daga manajer na jamo pokate. Nati nak dinanu ni masigi. Akhirnya dek nulit tajam pokate mas sempajan loro. Tanya batali sempajane. Magai tania watunna sempajange nunrui mas sempajang. Tania watunna sempajange nunrui mas sempajang. Peko ni Pak Ustaz. Kebetulan ni angka jamaana Masjid An-Nur Lancirang jok ke umrah. Napanal lo umrah. Sipo nggak tahu napan nalo tanah marajai latui oko Madinah tati arua wani tamani hotele purani mandre wani purani istirahat matindo-tindo ni cinampa purana matindo-tindo cinampa neng kalinge oko rosalonna hotele nasabayero salonna masigi si sambung salonna hotele neng kalinge aga neng kalinge pak bangi Allahu Akbar. Tapa motok lengan nangi jamaah Muhammad terlambat ni taman ni subuh. Jok kasih taru-taru letu masigi. Letu masigi maji napa na dia tahu. Pura ni kapa masem paja tahu. Masem paja subuh alilena. Purana masem paja subuh mundur cinampa. De pagaga tu tak kapo rewat ni lo bolana. Rewat na nangi loko tele sidu pamana tahu. Agama ni jina pugo ye terlambat mana lo masem paja subuh. Tanya tahu terlambat lo masem paja subuh alina mariolo. Magai ternyata robangi robat tate telu subuh. Agero tate telu bang motok masem paja tahajud. Ya. Jadi baja sengaja ko kate na iman na Masjid An-Nur angka batai telu angka mama kadi minga mu ajar panitia runi di paji bajang mi lomo matin rumbani awak dijaji tu batai telu subuh. Ini tama waktu ya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Musti yero sempajang angka wattu-wattuna purana patan tukong Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 5 mangolo ri Baitullah. Pakoling de nangolo watang mangolo ki Baitullah. Mangolo ki Baitullah. Anjaka mamakada batal di sempajangi narikom de nangolo watta tawe. Manrase ni matu tuko na negara-negara lain. Ya kok Indonesia makanjamo. Ya kok negara lain mangolo rijangi tema sempajang. Magi nangolo rijate tema sempajang. Nasaba rijangi monro tanah Makkah. Magi ni kok si kampung lengi mangolo tangi tema sempajang. Magi nangolo lota tema sempajang. Nasaba ilo tangi lotanne kampung nunro tanah marajai. Jadi sarakna mesti mangolo rikabai dena kada mangolo watta pati masempajang dene di pancaji kaida umumnya. Nah sebab panna mancaji kaida umumnya ini sakisi salah-salah apalagi ni narikonondro ini tercek de makurap pengalaman detona nang kana jok kana sale kampuna terima pengiwam ni materu tu ya. Ini tu terima apa kau tu terima pengiwam ni materu. Ya.
angkanan kasewawatu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka de Nabi narik kumilo ki maka beang ya semaka beang ya buang air kecil teme itu ya tada beang ko makasarai buang air kecil air besar maka de Nabi kumilo ki maka beang aja mangolo okko kak bae aja to mak bukori wi kak bae nanya kia syarriku au garribu pakoli pemang maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ye komelo ki maka biang teme buang air kecil buang air besar aja mau ngolo ko kabai aja to mau bukori wi kabai nekia syarriku au garribu nekia angol watangi yariga angolo timurangi pikun carana ma pahangi adisa mana saya adisa na Nabi sallallahu alaihi wasallam aga na milih pagoi di ko terjemah man milih pakai de to melo tuda si bawan rigurta magan katona to maku kue de panasiaga liwat ni tampona de na melo min kalingi pasan na narikong kapasan na pasang an rigurta aga na milih pugau maka dan Nabi aja makabiang no angolo watang aja tu mak bukori wi kabai aja tu mangolo kabai tapi angolo watangi ya rigang angolo timurangi ya ko dega aga tatakangi dega aga pakana sangaki dega aga palak bangaki ai maka de mana saja ada na Nabi na makumi tawi na protes mana ni wese na masigi mana kaje mapakor wese na masigi ro ai na to mapakwe apa aku modelnya perlu ibaw juk kalau umrah ya melolop pakitana magai ternyata iya desa asbabul wurud na iya desa sabakna na pau Nabi sallallahu alaihi wasallam okoi rita na Madinah na iya kota na Madinah mangulolotang itawe masempajang nasaba lotanna Madinah non re Makkah mangololotan itawi masempajang jadi Makkah ini Nabi ta ye komelo ki Makkah biang aja mangolo ku kak bae aja tu mak bukori wi kak bae tapi angolo watangi nenia angolo timurangi wading le roba ya desa tania desa na iroba makna na iroba maka den misa ai aja rasa sak sejurna pak guru ngiro pasung ko celak iro man ka hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam ni rubah pamahatta bateta pahangi wiye ye ko literle mi digaga melo tatakang ipalabangi ai ko de tu terima pangiwang jamu sialang sinin na tumato malabiku sura malabiku yang keria masewi rupang Allah subhanahu wa ta'ala ya selanjutnya agana ro tarkul kalam wadi jaji mega tarkul kalam dega ga wadi bicara wadi ipuada sangadinna bicara na sempajangi baca na sempajangi dena gaga aja kamanang kamatangangi mas sempajang Allahu akbar macipi-cipi jemaah si cepa-cepa ki mu padang si bon makada aja mu cepa-cepa ki mana masih sekisa dingi aku batali sempajata ya uding apalagi ni nak masem pajang inapa mangoloyolo ki yite jilba na tawe yite tali sapa na tawe mak balu-balu warnana angka mana ni warnai warna kudara warna celak napa mupo muka bisi buat tasi di maka dewe ita na rumah ruah pini sengkang au batali sampai jata digaga wading dena wading bicara leng sangadinna bicara-bicaranna sempajangnya makanan nariko takalupe po imang yero uranewe nabace subhanallah nariko po ima dena menga mondrinna po ima deto gaga menga uranewe de gaga maringerang makundre kamu pamaringerang agana po ga makundre apakah nabace subhanallah de apalepai napapuyero aga sajadana aga na kapalepai aja tu si mapelepa ke wah makutoro ko sarana mapelepa aja na pelepa mana ngibah marua itu ko mapelepa mana inang kana tasidi macio mawakili man niro makutoro ronewe
Inang kana mate sidi aja na tamate di subhanallah maka di simonri subhanallah pa simonri subhanallah maroai lega aga hancur biar jamaah aja na inang kana mundi di maparingerang inang kana mundi aja na makada inaru iko sali pu imang inaru baca di urani subhanallah aja tu sina makada tak kalupa kitu ka apa po imang maka de po imang ina jero kikiri kirunin nang ero abay masulang isang pajang ayina bahayana perlu na pada ipahang ini maagay penting na jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala si kira-kira yana jolo ripasalan na sara-sara na sempajang insyaallah mudah-mudahan cede angkai pada ipaham adeceng insyaallah ipa terus matu ri waktu subuh narikong kaki pada nawereng asunga pung Allah taala nannya umur malampe kuito pa di singang insyaallah nairapi si matu waktu subuh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Narikong kada kuta pasala tak dampangi kamaraja narikong kada kutongeng majepu yaitu pole wirupong Allah Subhanahu wa taala nariko panasaramu pimelo mingkalingi cara mata cara mana pasong ko calae launi mepemang tosi turuntu riwatu subuhe insyaallah waffaqana Allah jami'an ila ma yuhibbu wa yarda waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.